بلوچی زبان نامدار شاعر زانتکار و قواس واجہ مراد سائر 28 سال روچے درگتا گولیمار نودربر اتحاد نیمگا یک پرمڑائیں دیوان مشہید بے نظیر پارک فٹ بال ہاؤس پرانا گولیمارا برجم دارک بیتگ یہ دیوان دوبارہ گو ام گرنچت اولی گشتانکی او دومی بار شاعریت مراکش بنداتا گولیمار نودربر اتحاد صدر عزیز بلوچا ساڑی مہمان وشات کتن تو دیوانہ بار دور سرا آہانی منت گپتگ گشتان کی بارا واجہ مراد سائر زند سرا وتی ایالو لے کہاں درشان کنانا شاعر و قلمکار حسن علی حسنا گشت کے سائر فکرہ بوان کے شعری دروشمش میں دستائیں آتی کیا پاسی تی بالا دا برزدی تک کے ساری باغی ڈگارا کرتا ہے بعض واسا سنگر گشن کی افسوسی گدے میں مراد سائر ندی تک منی پسا دائم انیشن کہ سائر فکرہ بوان کے شعری دروشمش میں دستانے مراد سائر عظمتانی ستاشانیہ نامدار کلاسیکل گشندہ استاد عمر بلوچ شاگرد ہارون شیخ ہاں کہ لیکن انسان ادیر غیر وقت آنی رام آنی دروشمش آنی لنگر آنی پاگت آنی خبر اس عجیب چیز ظاہر کرن کہ ایک عجیب انسان یکشا داروج دوازداروج یا مایا نشتگت چکندیا خاموش اشیا بیت بلوچی لفظان کے رجنائیں استارو زبان زان اسا خاموشہ واجہ مراد سائر شاعری سرا تران کنانا گشت کے واجہ مراد سائرہ بلوچی لفظاں کے امک پیڑاوتی بور جوانی وڑیا تاچن تک ہر پیڑاوتی بور جوانی وڑیا تا چونکہ گلیمار ایک اچھے جاگے کہ ماں اچھے کسانی روئی کھائیں وجہ غنی نقش استاد عمر بلوچ نگوری انجمن گام کارگز لفظاں کی چستوہی میں دوست حسن علی حسن یہ سنگتانی ڈاکٹر رحیم مہر یہ ہمیں جائے کہ دا لفظان حدب ساز ہوئی یہ ساز ہوتا نو آوازیں صحابہ کے استعمازی چیز شیرتا رہتا گا یہ نعمہ اردو بازیں کتابانی نوشتہ کار و قواس واجہ رمضان بلوچا وتی کتاب بلوچ روشن چہرے گلے صدر عزیز بلوچا را داد بخشت یہ کتاب تا واجہ مراد سائر زند و عظمتانی سرا نوشتہ منکسر نجات مردمی ہوتا ہر کسی کو ماں اوٹور ہوتا اور میں خوش نصیبی منی خوش نصیبی ہمیشہ کہ ماں مراد سارے جو ہمارے پاس کو آنے آبے مطلب 12 سال جو ہفتہ سائے ہفتہ 4 ہے کہ روسی سفارت خانہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا مراکش دومی بار بزاں شہری دیوان واجہ اصغر علی آزگے پاگ واجہیہ بندات بود غیرانی درد و رنج و عذابانی غم پریں غیرانی درد و رنج و عذابانی غم پریں بیوہ بھی چھمہ دستگیں وابانی غم پریں رنجانی یار زندے ہمک واگے حجل رنجانی یار زندے ہمک واگے حجل کنٹک نرست باتا پلانی غم پریں دیوان آسے مہمان واجہ ظفر کریمت ہم پہ وطن سے پیار کا الزام ہے تو ہے ہم پہ وطن سے پیار کا الزام ہے تو ہے الزام میری ذات پہ دشنام ہے تو ہے کچھ سربروں نے ہاتھ پہ بندوق تام لی ان باغیوں میں میرا اگر نام ہے تو عیدگاہ شاعرانی تہا اساق خاموش شہر نمنتن خلق نمنتن میتک گوتو ہست بند چاری نیمک گفت حسارا چھیدک گوتو ہست بند وہ کشک عمودہ کشکا مٹن عمودہ کشکا مٹن عذر بچلی مستر بند عمودہ کشکا مٹن عذر بچلی مستر بند کاول پادا قصہ بیارا حاضر گوتو ہست بند وحید نور
خدا خیر کرے خشک زاہد میں چکھا جام خدا خیر کرے تو کہ کرتا ہی نہ تھا مجھ پہ عنایت کی نظر تو کہ کرتا ہی نہ تھا مجھ پہ عنایت کی نظر لے لیا تو نے میرا نام خدا خیر کرے تو کہ کرتا ہی نہ تھا مجھ پہ عنایت کی نظر لے لیا تو نے میرا نام خدا خیر کرے. عیسیٰ بلوچ. میں جب بھی خود سے ملتا ہوں راتوں میں کیا کیا نہ سنتا ہوں باتوں باتوں میں. میں جب بھی خود سے ملتا ہوں راتوں میں کیا کیا نہ سنتا ہوں باتوں باتوں میں. اور کیسے کیسے لوگ بہے برساتوں میں کیسے کیسے لوگ بہے برساتوں میں ایسے ویسے لوگوں کی برساتوں میں. کیسے کیسے لوگ بہے برساتوں میں ایسے ویسے لوگوں کی برساتوں میں. حسن علی حسن. میں دوستو یار چون بند میرا رجنی مارا اچھا دلا دردا یا میں دوستو یار چون بند میرا او زندگان بے غمم اچھا زندے غما زندگان بے غمم اچھا زندے غما ہاں کہ غموارا چون بند میرا. رحمان آزاد. نظروں نے چھو لیا جو تیری گیت کا سلام پیاسی میری نگاہوں کو آرام آ گیا. نظروں نے چھو لیا جو تیری گیت کا سلام پیاسی میری نگاہوں کو آرام آ گیا. اے عشق تیری آرزو میں کیا ہمیں بتا اے عشق تیری آرزو میں کیا ہمیں بتا اس بے خودی کام کو نشہ کیسے کیا گیا پیاسی میری نگاہوں کو آرام آ گیا. اصغر لال. ہم سفر بے لو یار آزمانا ہم سفر بے لو یار آزمانا نشتگاں من گوتا گیا بانا لاپے شوہاز لڈگی چدا لاپے شوہاز لڈگی چدا کس نیاری دپا ندن نانا. دلیپ رحیم. اللہ بخش میر. عزیز ارمان. یونس اداس. ندیم مراد و شاذب کریم وارتا. عشق نامہ بخشتگ ما ساو سر عشق نامہ بخشتگ ما ساو سر ما نگشتگ عشق پا ذریات بھی من پمشکا اوست بستک بایا من پمشکا اوست بستک بایا آمنی مہرے گڑیں باندھا. دیدگان دوستے مقران ماتیں دیدگاں دوستے مقران ماتیں کپر نودا ست سلام باتیں دیدگاں دوستے مقران ماتیں کپر نودا خوبصورت پیکر کو نوشتہ کرنے جو بیٹا لفظ مچل گئے سرکشی پر اتر آئے قلم پر کوئی اختیار نہ رہا ایک اندھیرا سا چھا گیا تیری تصویر دھندلا گئی ایک گڑیا کا ہاتھ کاغذ پر اتر آیا جو اپنے بیٹے کی تصویر اٹھائے کڑی دھوپ میں کھڑی تھی ایک حسین شام. دیوان گڑسرا چاگرد نیوز آگو تران کنانا دمگ محتبر واجہ رسول بخش آسیہ گشتک کے گلی چاروں کا یہ وعدہ میرے کو ہمراہ ہیں واجہ رسول بخش آسیہ صاحب کے محتبر پانی اور راست شاعر زندگی یہ گمار یاد کرتا ہوں وجہ مراد شاعر یہ کلچے شخصیتی بیتا آئی بارہ ماں ہر قدر گپ جنے میں وساچی ڈلنے آنچی شخصیت ہے لفظ نیستان کہ ماں آئی بارہ گپ جنے کے مراد شاعر چیئے بیتا آوات یک روشنائے ستارے تو آئی را گشت کنے روشنائے ماہی گشت کنے روشنائے روچے گشت کنے باقی ادا ماں اتگیں ہمیں ماں سرپت بہیں کہ نی ماں ہمیں سرپت بہیں کہ بلوچی پدا شمع چکانی دی تواسطہ چے پدا زندگ بے گئیں بلوچی پدا زندگ بے گئیں چیہ کہ یک مدتی بھی چشیں نندو نشس نبیتا نندو نیاد نبیتا اور یہ بعض مدنے احزاز. کلاسیکل گوشندہ استاد ہارون شیخ کا تران کنانا چاروں کا عبادہ میں موسیقی دنیا اپنی نام وجہ محمد عمر بلوچ ہے کسنا شاگرد استاد ہارون بلوچ پہنچ کے بھی واجہ استاد حسین کی جو باتیں شاگرد ودی کتا اور کسنا ان کی عظمت پیش دار گیا
تو مروچی کے دیوانہ واجہ آدم صاحب واجہ مراد صاحب زندے سرا مشتاق دا تک میں خوشی کے میں مراکش تک میں چاکر دا تک ہوتی عیالہ بار کمپنی میں ہماری شخصیت کے یہ بارہ ہے ہماری چیزیں کتابر بیتا چنائی ہوں تعریف و توصیف محتاج نہیں آبلائیں حسیت انعام مراد صاحب یہ دنیا ازان تو دنیا مننے کی مراد صاحب کہیں ادب و تحریر حوالہ ہے شہرانی حوالہ ہے ہوتی زندے حوالہ ہے مراد صاحب یک بلائیں شخصیتیں اور یہ بڑے مراکش کے سالس رابام موشا کا ہمیں وقت تک کنچی کو میں ادب ایک تعلق دارن دنیا جی شتگاں یا آدھگاں آج زندگی مردم کے میں ادب ادیباً دانشورن آنی واسطاؤں کے قاضی بھی اور میں امید کرا کہ دیمترا ایوڑے مراکش باں ایوڑے کار باں اور ہما مردم کے آئیں ہوتی زند ہوتی عزم ہوتی مطلب ادب ہوتی کساب یا تحریرانی حوالے چیزن تک پتا ہوتی قومارا تو شرط دیا ہوتی زند وقت ہوتی گئے آئیں نامہ ایوڑے مراکش ہر وعدہ بیگنی ایسا خاموشہ گشت کے جی گلچاروں کا یہ وعدہ محکمہ بلوچی زبان ہے نامدار ہیں شاعر نواز زانتکار و ادب دوست وجہ ایسا خاموش ساڑی ہیں ماں یہ جست کرنے کے مروچی کی مراکش کے وجہ مراد سائرے کتنا اس کو اپنی سالوں سے درگتہ سمبھے تک منتوارا سر لٹریچر یا ادب وہاں چیزیں کے ہاتھ شاگرد واسطہ بعض حلمی چیزیں انچوشن کے لفظان زندے ہادیں پورا ہی انچیں گپی نہیں کہ زندے ہادیں کی شاگردہ کس نے ہر چیزیں سورو پوری ہستے ہیں ہر چیزیں ہستے ہیں لفظان کریجنا دومیشی کے گلیمار ہما جا گئے ادبی حوالہ لٹریری حوالہ لفظان کی حوالہ ہاں ادا ہما مزنی نام کہ آہانی کرد داہمہ کستے زبان لفظان کے نام کی ترقی گوڑا ہی مردوانی نام علمیہ کہتے ہیں وجہ مراد سائریں وجہ غنی نقشیں وجہ ظفر علی ظفریں پدا نوکیں پدریج بودھا ڈاکٹر رحیم بخش مہریں وجہ حسن علی حسنیں اللہ بخش قراریں سخت مزنی کستے یک لسٹی ہستے کہ آہاں ادا لفظان کے واسطہ کام مثلا پدبن کہ یک چاگرد یہ مثبتیں تو شما پیشدار کے واسطہ خاص کر ورنہ ہاں ہمیں میل پیدا کرنا کہ ہاں مثبتیں چیزاں نہیں ہوگا بیا آئی واسطہ لٹریری مراکش پروگرام بوہا کس نے حل نہیں ہے اس اچھی یہ بھی کہ ہما ورنہ کیا نوشتہ کرنے گا آزمات نوشتہ کرنا شاعری نوشتہ کرنا چونکہ مرچی دیوان وجہ مراد شاعر یاد ہے بودتا تو مراد شاعر ایک شاعری ہم بودتا اور ایک آزمات کاری قسمت کاری ہم بودتا گھر میں شاعر پیستے ہیں یہ آزمات کاری کتاب ہے آئیے جوانی وریا آزمات نوشتہ تو یہ بھی کہ میں نوکیں پدریج پتا ہما نیمہ رو ہما شواز کھاں اور آج سکین رسی کہ میں کماش ہاں میں سینئر مردماں آہاں چونی ہدف تخلیق کتا آج چی نوشتہ کتا ای ہانی واسطہ یک کھلوئے ہم اور آہانی ہما کے تخلیقی یا ساچشتی بودیں آئیے کہ اسے شکتر کرنے کے واسطہ ای وڑی مراکش گشت آب ارزش تو وطی جاگہ ہستے ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل دنیا کا کتابہ چی مردم کسی دور شکل ہے نا مطلب دیکھے دروشمیات کا پی ڈی ایف شکلات کا اور ڈیجیٹل چیزت کا آہانا مردم گوشدارا وانا آہاں چھے سبق زورا اور ایونی دیوانا کہ ہی پدا سوشل میڈیا اس طرح کا ہم تھے اما مردم کے لٹریچرہ و حدبہ ہمگرنچہ آنے شوق ہستے اما کے وانگاں ہاں پی ایچ ڈی کنگاں فل کنگاں ہاں بلوچیا ادا ایوڑے اسٹیج ایوڑے جاگا کہ بھی ذاتکاری مردم گپ جنا حدب حوالہ لٹریچر حوالہ آہاں سے مزنے سکینی یہاں رسد خود کا سینئر شاعر ظفر کریم آتران کا نانا گوشت شاعر ادیب و جانکارانی یاد تازہ کنگ لوٹی ہمارا نوکیں پتری چہرہ یہ چیز دیما رگ لوٹی آیا میں وستگی نانی چھ کارنامہ بکنا چھ کار بکتے چھ بلوچی ادب بلوچی قوم حکمت بکتے تو یہ لازم ہے واحد ہے کہ ہمیشہ بھی سونیا شاعر تعلق سے کہ گلی مارا کتنا ہمیں واسطہ گلی مارا والے نہیں جاتی اس طرح فرض نہیں پیدا بھائی بارہ پروگرام بکنا اور بھلے یہ نہیں کہ صرف گلی مارا شاعر کتنا ایک راجی شاعری بکتا ہے اس یہ باعث ہے میں دانش شعر میں تنظیم اکثر کیا گیا استعان سالس رہا ظفر بھی ظفریں صحیح مراد شاعریں غنی نقشیں یہ دیکھے
शायर व अदीब कराची ऐसा गिर गया था ऐसा नौके पत्रिका ऐसा कर मालूमात बे बच्ची के अंशों के प्रोग्राम के मरतबा कब किया कि बाद मालूमात की तो नौके मरतबा निवस्ता नौके नौजवान निवस्ता मन पहला ये डोले ये बाद सटे प्रोग्राम या ये डोले प्रोग्राम हर साल बे का इवादा बेगुमा मजा करली आदत साहब के मनी हम पन्ना में साड़ी है पाकिस्तान कने के ये तो छह कुछ ये अब कराची था आज आगे देखो तीसरा बिता गुली मारा हमकुमा आज 5,000 रूच अब तक ईरान लियारिया में पे मल्लीरा में पे आज शागिर्द जिंद अन्य पोछता था सास भी पोछता या कर दिया कि पैसे के पैमाने नहीं भले पता हम नीचू कराची एक अंचे जाए कि इसी एकदम वित्त का जाए कहते हो इसे रफ्तार सोस्तवी इसे राव राबन इसे गम खेर के मर्दवानी सामाज सोस्त वित्त का भले पाका गार वित्त रखा इसे एक मसले निशानी है एक मर्ची अब दीवानी बिता पोर बढ़ाए को पता हाँ दीवान में अच्छी मर्दी में गौर है क्या ही होती जिन मनी वो नजरा कैसे यानी बलूची बेहतरीन शर्तें और चद्दोर सा मस्ते गजल गुशे शायर वजह मुराद शायर वो मुराद शायर कर्जीत के तो आई वासा मुकमा बल्कि दीवान में गया साल में कने भले निशे के आला कराची तो मखसूस है अंचोशा के बाज मुश्किल फिर कारा निकालेंगे एक बैगाया ए शनी मेहरबानी के जोदा तनगाया तो चोनाई हम कराची होती तारीख है कराची हर वादा हर जमान के हस्ते बलूची अदब वास्ता जो कोशिश होता राव रावल भी था मतलब तो मुराद शायर तानवत भी था वही आन वरना ये जमाना भी था पर भी था इधर मतलब कोयटा नज़ारा बलूचिस्तान दिगे दिगे नीम के दुराहें फलाएं बलाएं शायर और अदीब का आए था मर्च के बलूची अकेडमी कोयटा है हम बारवर्द गुलीमार यानी गुलीमार हट भी तरंगा शुरू कोयटा या सैयद हाशमी अकेडमी हट भी ले आ रही है ये आगो अच्छी बैगा है ये ले आ रही है कराची है गुलीमार है मल्ली ऐसे नहीं पटवा भले से अन्य इधे माहौल इधे छाकर के इंसान वती जिंदगी आबाद मुश्किल हमेश का कैसे बात मुश्किल सर इकार बहेगा भले इधे मर्दों कैसी करना गया ईशानी शाबाशी जी गुले चारों का चुके मरुची गुली मारा मजा मुराद शायरे स्तोपमी साल रोचे दरगता गुली मार नोदरबर इतात निमगाचा यक दीवाने यक शहरी दीवाने गुश्तान दीवाने समझने तक किशेता बलूची जुबान है नामदार नामदार खवासा किसना मुराद शायर जिंदवान इज्जत सरावती किसना अयालो लेखा दर्शान को तंगो मुशायरा था बलूची नामी शायरा होती शेरवन तो निश्चित मालूम का छे किसना दाद के इदा में मराकश वाद हलास तक तीनरे मराकश होता होती हो सुलेमान आज़का विदेत रजा भले नए चैनल आलम सब्सक्राइब करने तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि शुमारा लोगों के अपडेट रस सकें उम्मीद है कि मन विदेत रजा